Limpung Ilekai Sports, Balatip ke LP School Sports mi Nong Stone Town, Kabashipau Kalastang Minta Kesngi, Kendai Trik Wiyong Arhajar Pesan Hamadan, NDSA, Nong Pendeng, Nong Stone, West Khasi Hills. Hakani ke Limpung, Bashipau Snam Kinti, Giladon Kombakat Prata League School Baper, Kibalay Shimminta Shidraham, Ladon Ringkat Panpli, Barai Minsi Yakani ke Limpung Balai Sngi, Dai District Sports Officer, Kong Balarina Sim, Kum Ikong San, Haringkat ke Jingidon Lang ki Wede, ki Kinram ki Lindan, Kintubru, Yaki Nongkit Kam Chongke LP School Sports, Mi Nong Stone Town Committee, ki official, ki Noikai School Bat Kiwe. La pen po pen ping yakani ke Sngi Stang, da ki Jingrwa Jingshan Bat Kiwe ki program. Nakalyang Ikong San ila kintiu yakalama, Jong ka Sinjung, Bat Shimru, Yaka salute, Yaka march pass, Jong ki Kanriw Taligi School, ki ba Shimbenta. Performing a theme song composed by our music teachers, and the title of the song is Rising Stars. The song emphasizes the importance of perseverance and determination in overcoming adversity. Too small, stuck behind the tallest wall, little hands reach for the sky. But never once it rained through the storms and through the age. Heart like fire burns so bright, turn each shadow into light. Where the rising stars glowing in the night, oh, shining through the dark with all our minds. Every tear was a path we know. Ai cái sinh khắp khi hai đôi tay mà đẹp đầm thắng đầm mẹ cái tiếng hai đôi cái tiếng cầm mẹ nang ta thì sao sao cái sinh khắp khi cái chân phi ya cái tiếng cái bên of the Rural Primary Schools, North Stone Town, West Khasi Hills District, do hereby solemnly swear that we shall take part in the Sports Meet 2025 with a spirit of fair play. District Sport Officer ba Wadri, but kiwai pan kibalet na mangsung na dansu of announcement. Kilaan siyam ba kila pantalon ni kita mlobon da ka ba kiyo panirap ba ban le ki ay baro na kitang kam hamen sport. Then kita sang yang District Sport Officers West Khasi District Nong Stone.
Tenis ngawo han le poro. Iya madam iba anun siem bat iba titia bat iba pensiun ini. Bati eki kam ke bangiyo kan pentulon ni sport ke jami hangi hapo jam kali nongpan tau LP school sport men kadai ke tinya jam pimam dan kublai sibon ni skam banginangyo IT officer kiba IT ban kiba traiman sobha nalo ka kam ko kiba hukum to officer hapo ke district bat ngetep babilang i officer babon kam banhapan syat itu part ke district ayo kublai hiyo automatic ko ko ikia and next come I kublai kaptam president, secretary, balik members baru jornika LP school sports meet Nongson Town Committee kepala hot snowpan yang abang ngedon nang ngepor yang abang nyo an sakilang yang ni ka sports meet ke jongpi oh ini semua ba kaya mentala shipang slam kadai dah jadi fresh tom kejong di members jong ni ka LP school sports meet town committee di kejio ijna kejong i ya kaba kejio i ya kejong kam pada kejong mentoy omtang ya kejong puli si kejio i ya kejong kam pada kejong mentoy haga sports di idap sisa kejong snowpen kaba crowd ya kejong kekia kejong kim ya bakin belum yang di sports meet. Oh ini tip ba sports meet agak cuman tuan di bawah kilian. Kalau cuman tuan yang ini bagi nyo eromet kepat ke bapak terkia. Kalau cuman tuan yang ini bagi nyo jemut ke jemut berkat ke ba kampro ke jadian. Kalau sibuk lagi cuman tuan ya bapak belum mungkin dijelaskan ke ba nyo iban nya kedua yang diperlukan di joni. Di kadai dah ni siapa nakin turu ya pi ikna beret khatam orang dapat kecil kemen ya kalau yo I bagi orang buka pra di sekolah membai presiden ni laong tisim ya kani bagalong ka kalat kelemti dari platform namun tak ada jom piwe harap pula berpengi yang sat di pom juga play na IP tisim kia ya kani Hoi terhad berem jom kecil akai keban kecil jom pada jengram di break keban TPI yang keban hatam bila persang yang keban hatam dengan sekian katakan ai kecil burung yang pi bat kunjuru kanang perkir yang pi ada dua orang yang keban hilapan ai keban hatam agak baru keban pilih di enjoy di lively keban pinjaman yang dengan sports have fun le ba long discipline como if no punya baru punya de sports de por aquí lively but ngana turu ya pi ba pinanya kio shapran kumba ki members of the LP school sports meet ki don ya kajio di junai ki piru pineban parti ya por ka pi Hoi yoi ba kejimlan kam habaro atli tiang kata kejim puli pada sports runcur. Te nakin tu ya pi ba piru pinan ya kaban bate ya por kejim pi nalu ka pidang red kuning. Kadiban don kapor ya kaban pin record kadiban don kapor ya kaban pin liakai don kapor ya kaban pin traikan min. Alias kam lara pinang berbate ya kapor wati ni pa jo piru ya penslor ya pi. Ba pin Shimbenta hagi jira ka giba kumne giba kumide ya kaba kirtiyo ya pi nadu ba pirangre ba kunjoro na kublay kamtam ya ki kumegi pa ba di ginong hikai baro ya kecil treshi kam ga joki ya kaba kirtin practice ya pi ba kunjoro ya ka support kaba ki kumegi pa di ay pi di ay kublay shisha kaba ki kalalong shisha kajing kejing terpun ya kiri kiri lah, kejing yalam nanti kejong pi, bat kejing treshi kam kejong pi.